Kwaba kuhle kuhlangana endzabeni teSiswati la SABC 1 nakuTTT ke sibuke ethamba embili lomohla. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe tanoba ngemphi tingikathi nikhungethene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. SABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Ubonakala ngathi litawuphelela liviki ngakayithola idate iningwane lekomiti le-ANC lelisebenza kufanele likhundleni tembuso ngakwebulunga balenhlangano. Lokhu kwenteka nje kuba i-ANC sabuketa lesinqumo lesikhishwe enkantolo lephakeme yaseGauteng ngalesibili. Lesinqumo besicitha imitamo ye-ANC kuphikisa umyalo ukuthi siniketele iqembu leliphikisako lemininingwane liyifunako. Imininingwane yamalunga lathunyelwa etikhundleni lethisete lekomiti le-ANC lelibuka ukuqashwa kwebantfu lesuka ngeminyaka wa-2013 emhlalo lunya kuBhimbidvwane angeke ifinyelele etandleni te-Democratic Alliance njengoba lenhlangano isahlatiya lesijubo senkantolo lephakeme yaseGauteng lesivuna lenhlangano lephikisa ngalokusemthethweni. Lokhulumele ANC Mhlengi uBhengu Motsiru utshele SABC ukuthi lenhlangano isaluleka ngokwemthetho bemeli bayo. Lokhu kuthi ngemuva kokuthi DA enkantolo ifuna ukuthi kuthunyelwe kwamalungu e-ANC etikhundleni letisetulu ukhulumende kudzalulwe njengalokungekho emthethweni. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi lesijubo sisho impumelelo kulokhu labakulwelako. Lenhlangano ithi lo mthetho we-ANC uyimbangela lokungasebenzi kahle kwetinkampani tembuso. This court victory today is just one part of our bigger fight to abolish cadre deployment and have it declared unconstitutional. The DA does not tolerate corruption. Corruption steals from the poor and locks people out of opportunities. It also grinds down the ability of the state to be able to deliver services to those South Africans who need them the most. I-ANC yalelwe ukuthi inikete i-DA lemininingwane kungakapheli emalanga lasihlanu. Emalunga ePhalamende abelenkhuluma mpikiswano kulandzela ukuthi i-EFF ithi kufuta iPhalamende isuswe ePitoli. Lenhlangano ithi lokho kutawusita konga imali lesetshenziswa tinduna lamanye amalunga ePhalamende. I-EFF ithi kuyangane ukuthi tindlu tembuso tibe sekudzeni nesishayamithetho. Umholi we-EFF Julius Malema uthi kususwa kwePhalamende eKapa yiswe ePitoli kutawusita ehlangothini lwekonga imali lesetshenziswa ngamalunga ePhalamende. Malema uthi inhlangano yakhe ihambisane ukuthi iPhalamende ibe sekugcina itindlu tembuso letsenhloko dolobha yakuleli iPitoli. These are the major towns of the three provinces, Eastern Cape, Free State, that borders Western Cape, and still many of our people in these places cannot afford to travel to participate in any of the assembly, council, or committee meetings. I-AFP ithi takamoti takuleli tibukene netingcinamba letiningi lokufaka ikhatsi kweswelakala kwemsebenzi nalokunye. Kanti nemali lekufuta isentshentiswa nakusuka eKapa kuyiwa ePitoli kufuta isentshentiswa ekusiteni takamoti takuleli letithwele emadima. There are millions of South Africans that wallow in poverty, in hunger. They still face the effects of the floods that took place KZN. We know that schools, there are many schools still without sanitation facilities. People are still on waiting lists for housing. And there are just so many other social needs that we need to look to. This bill is not a priority for the country. We therefore do not and will not support this bill. It is only the corrupt, it is only those who are loyal to apartheid and colonial pact who will be offended by a call to make parliament be accessible to the people. SABC Bengameli Cyril Ramaphosa utawuhlangana nemengameli wase-Ukraine Volodymyr Zelensky nemengameli wase-Russia Vladimir Putin leliviki. Ramaphosa ufikile esikhulumeni setindiza iWarsaw ePoland lapho batawubamba khona umhlangano wabaholi bemave ase-Afrika. Mengameli Ramaphosa uyingcenye yabaholi base-Afrika labasemkhankasweni ukuletha ukuthula kulamave lamabili lasempini. Impi ye-Russia ne-Ukraine ingunzaba mlonyeni mhlaba wonke. Umnotho womhlaba wonke uthikametekile kanti-ke abaholi labahlukene base-Afrika bafuna le mpi isombululwe ngekuthula.
Tingeka letikhungethe abantu labasha letfaya khansi kungasebenzi nokunye nje lokuthinza inhlalo ethambe embili inkhulumompikiswano elilanga labantu labasha eParliament leliviki. Lamanye amaqembu epolitiki asebenzisele inkhulumompikiswano ukucela abantu labasha ukuthi bavotele lushintsho ekhethweni leminyaka lotako kwathi labanye baceka ludzabo letinguquko kumkhakha weteqasha. Emalungu eParliament athathe netulu ngesikhathi kunenkhulumompikiswano yelilanga lensha. The DA, because it is a hypocrite organization, will come here and blame everything to the ANC, forgetting that we are fixing their mess. Ne-DA yagadla. We have the opportunity in 2024 to kick incompetence, corruption and absolute non-caring governments out. Leli qembu lelitichaze njengeliqembu lensha ligceke kusolakala kwematfuba ekuthuthukisa insha. We have more than 50% of young people not in education, not in training, not also in employment. Kanti ke i-IFP ithi kubalulekile ukuthi bantfu bathole imisebenzi lehloniphekile. If we are serious about growing our economy, rolling out skill development, improving our educational system, and the access in the implementation of fourth industrial revolution. I-FF Plus yona ke isebenzisele inkhulumompikiswano ukugceka umthetho lobukene netemisebenzi. We cannot legislate people into jobs. This latest employment equity legislation, if it is applied as is, the figures say that we will drop down our unemployment from 34 to 32%. Njengoba emaqembu lamanyende politika avete ukuthi inkinga lenkulu kuleli kuswelakala kwemathuba emisebenzi yensha. Kubonakala sengathi le nkinga itaba ngundzaba mlonyeni elikhethweni leminyaka lotako. Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba kusasa kubungatalanga labantu labasha ingabe lishokuthini kulelanga njengomndrumusha uphendula kanjena. Njengoba kusasa kubungatwa lilanga lebantu labasha lisho lukhulu kakhulu ngoba kusuka kukhumbule 1976 lapho khona abantu labasha bakhombisa ukuthukuthela kwabo. Njengomuntu omdala angiboni ukuthi ilanga leli lingaselebrateelwa kamnandi ababantu abatsha. Ibhile eyalwa ababantu abatsha ngo1976 balwela ikululeko ayibonakala imkhathi ngoba abantu abatsha bayahlaga abantu abatsha bathola imisebenzi. Muthi yabuka eSouth Africa manje wonke umuntu usekhuluma ilanguage ngendlela athanda ngayo ezikolweni umuntu ufundiswa ngelanguage ayifunayo ayifisayo ayaziyo futhi akhule ngayo ekhaya. So ngiyacabanga ukuthi ayibasebenza kakhulu. Leli langa leli lika June 16 ilanga lakusasa libaluleke kakhulu kubantu abantu abelwela impumelelo yomntwana womuntu omnyama ukuthi afunde ngesibhunu wazi bakhulula ukuthi ifundo ngesibhunu. Kubaluleke kakhulu ukuthi abantwana bamanje bathathelele abantwana ba-1976 bahloniphe ezikoleni bafunde ngoba imfundo iyona esonqoba ngayo lelizwe. Ngicabanga ukuthi bayoba baqedile abantu abasha kusasa uma ngabe usuku lwabo belibhubhe ngezinto ezakhayo nangokuxoxa nje ngenqubekela phambili yabo njengabantu abasha behlukane phansi nendaba yophuzo oludakwayo nawo yonke inhlobo yezidakamizwa. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa ukuthi phendulela ngawo. Bamele ababili bathabo best abakathanzi kwanza kakhulu ukuthi atawuba nemthelela mune emacala babulana ngawo kwehlukana kwawo kulecala kweqa ejele kwathabo best. Ummeli ulawulayo kulecala Chireletso ndo ube kwamacala ekutama kudlengudane ekushaya umuntu lomsikati leminyaka lengama-34 ngenyanga yendlovu lenkulu kuleminyaka bese usadvocate Jeremiah phela ubukene emacala ngohlakalo nekukhwabanisa. Leli cala lekwetama kugagadlela nekushaya lemmeli waBesta Chireletso Ndowu lavulwa ngenyanga yendlovu lenkulu kulomnyaka losetulu. Mhla tinge-25 waboshwa Ndowu. Inkantolo yakhipha incwadi legunyata kuvikelwa kwalo wahlukunyetwa. Utiphendvulele ngalolu hlobo ke nakabutwa ngaletinsolo. The mere fact that I'm going through my own personal issues, it does not necessarily mean or doesn't necessarily take away the fact that I'm still a lawyer. If there was going to be any bearing whatsoever, I think Legal Practice Council, which is a body that governs legal practitioners, they would have acted by now. Ganzige Advocate Jeremiah Pela lobukene nemacala ekukhwabanisa nengohlakalo yena akakafuni nje nokube aphendvulana nemibuto. Our matter with Mr. Ndowu have nothing to do with Thabo Bester. Thabo Bester, as our client, is having his own matter that is coming on the 20th of June. And we will be able to attend to his matter to the finality.
Licala laphela litawucala mhla tingemashumi kule nyanga lesetulu. Kanti kusengakacaci ukuthi lokhu kutawuba namuphi umthelela ecaleni laBester. Takamtita seCarolina eMpumalanga ngenele umbhisho ledlame tendelbito lokuthi umkhandlu lomasipala weChief Albert Thulo uhlakatwe. Laba bengenene bendelbito lokuthi uhulumende wesifundza angenelele. Letakamtiti lo masipala uyehluleka ukuthi phakathi insita sekuphele emalanga lamathathu uqhubeka lo mbhikisho. Letakhamuti tifukutsele tiganwe lunwabu njengoba ngetulu kwaletingcinamba letibukane nato kunekuswelakala kwemandi lahlandekile. Kuswelakala kwemisebenzi, tinsolo tekusetjentiswa budlabha kwetimali tamasipala, takhiwo ncanti lesetigugile nekucishwa kwagesi ngaphandle kwekwatiswa. Tifuna lo masipala angene ngaphansi kwesandla sembhasopi. Inkinga zethu kungukuthi abantu banqunyelwe ugesi, umphakathi unqunyelwe ugesi ngokungaziswa, ungakanotifayanga ngamakhansela, ungakanotifayanga nangu-anyone lobuya emkhandlweni. Kanti ke sodolobha walo masipala uyadati letingcinamba letibukane nalo masipala. Angicale nje nge-issue water siya-address. Kune contractor on site lapha le upgrader le water treatment works le kuze ikhave lama section la few la angafiki kahle khona eManti. Tiphinze taqinisekisa ukuthi lo masipala ucisha gesi imiti minye. Kunebantu la electricity. I-system yethu iyasikhombisa ukuthi this person usohlela isikhathi eside angayithengi igesi. In terms of our credit control bylaw siyasebese siyam-alerta lo muntu. Emahhovisi amasipala solo avaliwe njengoba basabela timpilo tabo. Kanti ke takhamuti tifunge tagomela ukuthi titawuchubeka nokubhikisha kuze kulungiswe letinkinga letibukane nato. Itibake 10 rand lahlekelo ngamandla lelicathaniswa netimali takulamanye amave. Rand elbita 18 rand 37 dollars America, pound sepshanu biti 23 rand 35 cents, euro ngu 20 rand, ipula libungu 1 rand 37 cents. Ingoma talutongi JSE yenyukile. Ikolite ebita $1,958, le platinum bita $186, la onso total bita $74.48 umphongolo. Temidlalo umqeqeshi wabanyana Diz Ellis uthengeke kubelula ukucwa licembu lakhe legcina lebadlala ngalo kunzebe emhlaba labasikati. Ellis ulindeleke ukuthi alehlisa leqembu labadlali bomashumi lamathathu nesithupha le-23 nakuthathu ngaphambi komqhudelwano walenzebe emhlaba. Leqembu lihlangene eJozi kwenda emalungiselelo alenzebe yemhlaba. Lamuhla beqhubeka inkonzo emgcwabo labakazi angumqeqeshi elibhola tinyawo kuleli Clive Barker. Abakha uqeqesha emaqembu la-Fire Council iqembu lamazulu kanti ke waduma kakhulu kubafana bafana nabaphumela inzebe AFCON ngeminyaka wa-1996 kumdlalo wancamo neTunisia. Kuthola kafishane ngalokwendeke lomuhla kule nkonzo yemngcwabo lobakazi usesigabeni sesifundza emoyeni semodensele SABC Vusi Khumalo lobakazi ehambele lenkonzo. Sibuyele mndungu asikwamukele ndzabeni teSiswati la ku-SABC 1 na ku-DTT. Ngibingelele futhi ke nababukeli kakhulukazi ngalesikhathi. Kafishane nje mndungu awusichazele ukuthi ngabe ihambe njani inkonzo yemngcwabo yalesihlabani semqeqeshi. Yebo, inkonzo yomngcwabo ihambe kahle kakhulu ngoba iqale ngalo ihora le-11 ngo-11 ekseni ize yaphela ngehora lesibili ntambama ngoba siyakhumbula ukuthi kahle bekuvele kuhlelwe kuyisona isikhathi leso ukuthi izoqala iphinde futhi iphele ngaso. Okuvelile la kakhulukazi okuqamile bekukhona abadlali ikakhulukazi laba bawina indebe AFCON African Cup of Nations ngo-1996 kubalwa la ukapteni wabo ngaleso sikhathi umnumzane Milthobe ehola abadlali abafana nabo Dr Khumalo abo Lucas Khadebe abadlali abafana no Andre Arendse abadlali abafana no Mark Williams. Samkhumbula ku Mark Williams uthi yena wakora amagoli amabili lawo magoli aqinisekisa ukuthi bafana ithola indebe yayo yokuqala nqa
ngo-1996 bebekhona-ke bebaningi impela kukhona-ke nje nama-legends zokhumbula ukuthi uClive Barker phambi kokuthi acoache iBafana Bafana wayeke aqeqesha lapho KwaZulu-Natal eqeqesha ama-team afana no-Durban City la wina khona national championships ngaboma-early 80s 81 82 wacoacha futhi ne-Durban Bushbucks wacoacha nabo Manning Rangers wacoacha uSantos kwathi ngo-1992 wawina futhi-ke indebe namaZulu FC eCoca-Cola lapho bashaya khona baguqisa khona iKaizer Chiefs ngo-3-1 so engokucoacha kahle amaqembu lapha KwaZulu-Natal ubese bhekwa kayikhulu zesafaza ngaleso sikhathi zase sithi hayi izona izimbona efanelekile ukuthi ngacoacha iBafana Bafana nebala okwazi ukucoacha kusukela ngonyaka u1994 kuya ku1997 okwahlanganisa ukuthi awine iBafana Bafana isicoco sokuqala waphinde futhi akwazi ukuhlungela iWorld Cup yokuqala nqa eBafana Bafana ezweni laseFrance ngo-1998 okuba umlando omkhulu kakhulu lo umncwabo okuhambe kahle kakhulu bakhulumile-ke nabo uNiltovi uDr Khumalo gamile-ke ey'nkulumweni zabo ukuthi uMnumzane uBarker wayeyithanda kakhulukazi i-development at grassroots level eqinisekisa ukuthi abadlali abathuthukisa kakhulukazi futhi nokubumba isizwe okuvelele ukuthi ngo-1996 South Africa isanda kuthola ukuthi ibe ngaphansi kwedemocracy so bathi ungazi ukuthi uBarker wavele wangena ecathulweni zikahulumeni ekutheni akwazi ukuthi ahlanganise izizwe ey'ningi ama-different racial groups lapha eSouth Africa ngoba kwasaphenjwa ekutheni sikwazi ukuhlalisana sonke abelungu abantu abamnyama amandiya kanjalo namakhaladi so ibhola uBarker walisebenzisa ekutheni akwazi ukuhlanganisa zonke lezo nhlanga ekhona okunye okuvelile kakhulukazi la kuDr Khumalo kuyena umuntu abemthatha njengendodana yakhe uDr-ke uthi-ke njengezwe kube yisho ukuthi uClive Barker engahlonishwa esaphila uthe ngamazwi akho simcaphuna nje exactly uthi we have failed uClive Barker while he was still alive kangcono ukuba-ke sikwazile umhlonipha ngokuthile okhombisa ukuthi udlale indima enkulu namagalelo akhe ayabonakala kakhulu so ukhale ngalokho uDr Khumalo kodwa-ke uDenny Jordan okumengameli weSAFA uthi zikhona inhlelo khona eziqhubekayo hlanganisa ukuthi bakhambe ikhungo zabo zokuqeqesha abantwana abancane ibhola ukuthi ziqanjwe ngayo igama lakho kunezinye zey'nhlelo zokuthi uBarker ahlonishwe ngayo kodwa umncwabo uhambe kahle kakhulu bezikhona nethunyeiso kohulumeni bemenyelwe umnumzane Siboniso Duma okuyena-ke obemele ukhima wesifundazwe kanjalo noSAFA bala eKZN nabantu nje jikelele kade bethokozile bebaningi kakhulu uBarker yena ukhimethwe kuleli sonto namhlanje ke belikhona ibhokisi lidrephe ngamabala nge-national flag amabala lapha eSouth Africa so ke kukhona ngisho nabalandeli kukhona oMama Joy uDuma Orlando Pirates kodwa osebirole kanjalo noSaddam Mahe bonke bekhona bezovalisa iqhawe labo okugcina Mntungwa wena njengoba kazele nkonzo yuhambele kube njani kubona Barker ahlonishwa ngendlela ehlonishwa ngayo lo muhla Yebo siyakhumbula ukuthi kuthe isonto nje liqala kwakhona izinkulumo zokuthi kumele ahlonishwe kakhulu kutheke izolo kwaba khona izinkulumo zokuthi cha umengameli uMnumzana Cyril Ramaphosa okwazile ukuthi amhloniphe ngomncwabo waleli izinga elibizwa nge-special provincial official funeral category 2 okusho ukuthi ke umncwabo wakho uzobe futhi uhambisana nezinhlelo zamaphoyisa okuyiwona hola phambili zonke izinhlelo zokufihla kwakhe ukucula kwenational anthem kanjalo namaflag kanjalo futhi namaphoyisa kube khona inhlelo abazenzayo ukucula yonke into ihlanganiswa nje ngokohlelo lukahulumeni okuyinto ebajabulisa kakhulu ikakhulukazi ke umndeni uthe ujabule ngendlela umncwabo ohambe ngayo nanokuthi uhulumeni uthathele phezulu nakuba ke eshone ngomgqibelo owesonto elidlule njengoba kade incwatshwa nje kade cremate namhlanje bekuyinkonzo yakhe yomncwabo so umndeni ukhombise ukuthakasela lokho wathi cha awubanga nankinga nencane usebenzisane kahle naso zonke izinto Mntungwa ukuthi baba sibonga kakhulu Mntungwa isikhathi sakho khona ukuthi usicathatele ngalokwendekela inkonzo ekufihla kwakhe Clive Barker Wena lena bakithi kahle sibukele thamba imbili ephuma imbiteni kulugolagwala FM Labo labahambele inkonzo yemgcwabo yemceceshwa phambilini weBafana Bafana Clive Barker efaka ikhathi balandzele belibhola letinyawo
bamshayela elihlombe ngekubeka ibhola letinyawo eNingizimu Afrika emephini. Emaphoyisa lesifundza seMpumalanga aphenya icala lekubulala kulenzela ukuthi lomunye make abulawe indvodzana yakhe lapha inhlalakahle trust kudane nase-White River. Sitibeka lapho tola umthela sibitolo sikhona simo selitulo sikhona kusasa ku-DTT sale kahle.